Udah guys. Wush. Wih deh, Kuajus Pamungkas guys. Wih deh. Iya ya. Coba yang pocong bisa nggak? Ya. Awas. Push. Deh. What? Keren juga teman. Guys, ada ondel-ondel syuting guys. Ondel syuting nih guys nih. Iya. Waduh guys, ini ada ondel-ondel syuting guys, ada YouTuber guys. Mantap guys, ini guys. Iya. Waduh, ada ondel-ondel merah kecil guys dan pocong guys. Ondel-ondel pocong guys. Ring. Waduh guys. Coba masukin Pak Hari. Nggak bisa. Ya udah ini aja Baim nih masuk Im. Baim. Ayo duet sama Pak Hari duet. Bisa lah. Ayo oke guys, ondel pocong di drivernya sama Baim guys, dan ini sama Pak Hari guys. Oke guys, ayo. Om Sawer, duet guys, mantap guys nih. Waduh. Ayo guys, kita saksikan guys, ondel pocong dan waduh. Waduh, hati-hati guys, hati-hati ya. Oh, panggil. Guys, duet guys. Ya, wis, pocong guys. Serem guys, jadi pocong guys. Ya, mantap guys. Wih, iya. Wih. Mantap guys. Ondel-ondel pocong guys, duet guys. Ya. Ya, wis. Mantap guys. Waduh. Wis. Gede. Ya. Mantap guys. Waduh. Kenapa tuh? Ada apa? Hah? Iya. Ondel-ondel pocong guys. Ondel-ondel kecil guys, beraksi guys. Waduh, ngeri guys. Ngeri guys. Wede. Iya, aduh mantap guys nih. Yo, aduh. Wush. Duet guys. Waduh. Aduh, kacau guys. Iya. Aduh, ini langka nih guys nih. Langka guys, berputar-putar guys. Ya. Wede. Kayak gangsing guys. Kayak gangsing. Awas. Ya, wis. Ganti orang guys. Ganti driver guys. Tenaga baru. Wis. Waduh, awas nabrak. Waduh, kacau guys. Waduh, kacau guys. Waduh. Mantap ini guys. Iya. Wait. Waduh, kacau guys. Ini guys, mantap guys nih. Ya. Waduh, mantap nih. Ini drivernya keren-keren nih guys nih. Ayo dong, Teo.
Ayo. Joget yuk. Mantap guys. Wis. Jurusnya guys, penatahan guys. Mantap guys, ini guys. Shoot, brot. Ya, ini. Aduh, kacau guys. Ayo guys, wush. Mantap ini guys. Ini guys. Ngelangka ini guys. Rame nih. Wis, sawer guys. Waduh, mantap nih keo nih. Guys. Seru guys. Wush. Wih, Kuajus Pamungkas guys. Wih, iya. Coba yang pocong, bisa nggak? Ya. Awas. Push. Keren juga, terbalik guys. Ini guys, matanya di mana nih? Terbalik guys. Udah bisa guys. Mantap nih guys nih. Wait. Awas. Rubuh guys. Aduh. Motor. Ini bisa nih, Dok. Dok. Pakai, Dok. Dia malu. Ya. Nah, udah guys, capek guys. Pokoknya udah diangkat guys. Nih. Guys. Hiburan guys. Iya. Anak guys. Nih Om Sawer nih ada dua. Wah banyak banyak. Wah. Ya. Mantap guys. Mantap. Pocongnya pulangin dulu sian, itu dia sendirian. Iseng ntar. Yang lewat terkaget. Ya guys. Ya, pocongnya diangkat guys. Ya. Kapan bikinnya Om? Hah? Bikin YouTube kapan? Oh ini. Pokoknya tungguin aja ya. Ntar Om masukin YouTube-nya. Kalau sampai ngeliat. Iya, pokoknya keren. Ada dua ntar ya, 2 video. Video apa nih? Ya ini ada 2 video ntar. Om bagi 2 video ya. Oke. Abis ini mau kemana abis ini nih? Cikunir dong. Cikunir mana? Atas apa bawah? Ke bawah. Bawah sini pas market. Iya. Oh iya. Tadi berangkat jam berapa berangkatnya? Hah? Berangkat jam berapa tadi? Jam 8. Pagi. Iya. Oh. Sampai jam berapa? Sampai jam 7. 7 malam. Bertiga doang nih. Iya. Tapi nggak ada yang rese kan? Hah? Ada yang rese nggak? Ada yang nakal ya? Kagak ada. Aman. Aman. Bilang aja sama Om kalau yang nakal ya. Iya. Bilangin Om itu. Ya. Masih Om. Ya. Masih banyak kan? Oke, sip. Yuk. Ya guys. Pakai. Oke, sip. Hati-hati ya. Guys, jangan lupa like, suka guys, dan subscribe bagi yang belum guys. Terima kasih guys. Waduh, ini ada apa ini? Hah? Coba pakai, bisa nggak pakainya? Coba bang, pakai bang. Pakai. Waduh guys, ini ada. Waduh guys. Waduh guys, ini kacau nih guys.